sun bahagia rusak karena wong ketiga demenan sun wis lawas cuma bisa dadi mantan. Bundai Danu 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 dasar nasib lika beran urip dilalarang mantan bengen sun pernah sayang-sayangan sekian mung dadi mantan. Bundai Danu sayang Mimi Ella sing gue Cipedang Mimi Takong sing gue Banyu Muntuk mamanya Rifki sing gue Patro Papa Pidi Pini sing gue Treple Bunda Dias Mimi Saroni Nakuung sing gue Bengkel Chelsea Mimi Meme bengen pernah nyayangi malah sun disakiti padahal wis percaya malah digawe larang. Bundai Andra sing ente Bundai Andra sing ente Bundai Andra hubungan lawas zamane tapi langka artine Mimi Ella Mimi Ella sayang hubungan dadi bisa kawin. Bundai Andra Mimi Ella dasar nasib lika beran urip dilarang mantan. Mimi Ella bengen sun pernah sayang-sayangan sekian mung dadi mantan. Ayah Aisyah wong tulang kacang 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 Amai Piki Pini hah? Iya Piki Pini sing gue travel sama kak Senang Alpin Senang Alpin Senang Alpin bengen pernah nyayangi malah sun disakiti. Senang Alpin Senang Alpin paling sayang Senang Alpinku sayang Senang Alpin 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 hubungan lawas zamane tapi langka artine anane pihak ketiga hubungan dadi bisa. Senang Alvin sayang dasar nasib lika beran Papa Pini urip dilarang mantan. Papa Pini bengen sun pernah sayang-sayangan sekian mung dadi mantan. Papa Pini gara-gara mantan. Papa Pini sing gue travel Bundai Andra sing gue ente mbok tuane Ano bengen pernah nyayangi malah sun disakiti padahal wis percaya papanya Pidi sayang. Papa Pidi Papa Pini sing gue travel Papa Pidi Papa Pini yang punya travel
Saroni, Mimi Saroni. Uri pernah sun bahagia Mimi Saroni. Rusak karena wong ketiga. Demengan sun wis lawas-lawas. Cuma bisa dadi mantan Mimi Saroni. Mimi Saroni, 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 Mimi Saroni.